Omutsigazi ogu yaba nakora ebintu ebi nakozesa emiti eyi bari kuyiha omu byaro nibeshanga bari kutambura engyendo ndingwa okuhitsya aho bakutungira omuti. Nagira ngu okutunga emiti hare nikibateganisa munonga omu kugitambuza kugishitsya aho bari kuba nibakorera. Entebe ezi mwareba n'okufuna omuti nozo mu kyaro ushangayo omuntu hariyo weye ninga sharisize ninga bahingire oyikabona akagari kawo kateka okuba tukutambura twena tukuronda ebiti ni nka group ne hatambura homwe nkomwe ninga nyowe ninga shusta twagenda nkababira akagari kawushanga omuntu ari aho mu mwakura yahingire tokuza kuja nanyendo muti apana nkoko mbyaro hate abantu ndemi tokujondera kuniya mutahuni no teko kugendera ko mbyaro washanga omuntu ahiguri ojobuza mukama wagwe bamukwereka hati yo gamo nonje bamuze ino mante nishaba aha mutogu ninkole entebe zitiya ezese bigaramiro ninga shiye byikara hansi eshekuro ubugirasi mbweno mushobora engere yo gukora mu bintu akugira to muti gwanje wo guti nguguza ningashi umuti ninza gukwakonga nyenda mu entebe ishatu ezeze byikara hansi rero hamuhero umuti gwawo gutware akuba ntotine senze kuja muntu hayo kashi hata kutukeza turuganka group abana nkamukaga tutemo umuti ena kunkibiri nkeje mihango guza hansi no gucwanyagura no gutereza hati ebihango ebice tubiteka hagari tubireta ebihango tubikolerayo tubiyihayo hati yankecha icyayi kandi no mushiteka hagari abantu kabana mu kwatira mpora musibenko baneme guha mu kishaha mwanya. Omwami Mwesige Simon natworeka okwari gukora entebe zeze zo murembe ezari kugira ngo no bwakuza America tokazishangayo obo arukozesa emiti yitu eya burijo cyaiza kutema nempango twineho embijo hati ya tubija wika step yo kutema ekiti ushiterezo chorogotorra mweno wika step yo kutandika kuchikora amaguru nkago kurebago ninga cyitare cy'amaguru tufika step yo kugira ngo tuchikore egumenezana rwagati egumenezana mweno wasta moranzo koranzoku tale chindo chitukutega mecha cha kuba twine senzo kure za machine ezo ziriyo konka sente zazo tuzine ko washanga umwanya guturi mugo gwenka ni kwereka ngo turiyo ntugeza ho kwenda ngo tukole nito tugira nko kutwarugayo yakuba ni umwanya gwano gureba ninje wagwetegereza ubuzi bwabwo no burebe njura ke kugutera of course tulinga bakolera hero kubenjura yagwa nebitera kandi umushana situkubiteka hero akoba byo wabiteka hero nibikora bita nibyateka kureka babiri ngo bwire gwikibunda niho tukuteka uka display hero uyanahingura kareba ugwa kareba ninga shitwantu tukora bumwe uriya kija kareba ikini muchikora mutatutiya mbwe no bakashanga nkuko mwashanga turon tukora hati yantu atwineho bwakizo obukutema bwa design obo no musemari kureka no guhonda tukagutereza nkuguri kureba ngo ngubaza ko ishi tukoreshe. Nagira ngo okora entebe akagiheza nche mutwara ameza 2 n'esandi 2 gukora entebe emwe kandi ekintu kiretwa okozesa ebyoma bitari byo murembe obo bari kozesa n'engaro zabo zonka oyero hata ngo ubute bucobo bwikara hanze obo hati yako ni mukakolera umuntu nakakora umuntu kunkishatu kawo konkeze entebe mpango iyo nemyeze 2 na weeks 2 taro cyo kugira ngo ninganye no mukoro mu kwezi kwa 5 kandi hati ya nije 210 ebyo kwa 5 so hata nyene ntebejo echo kuba no ndashe nyine hati yaho tukikora kuba nshi bashaturema tizikukanya kugira ngo nodishangaho ninga ngo norugaze kampalo to bweti yababurira kanze kambaranze kugironda yo nayo tizikozireki tiziriyo into tuzina ha kuba kugira ngo into tukuzikora konke chindiyo ninkora kwegesa abana kugira ngo yaza nkakampara nawo shanga yatekwe ku branch yeye kugira ngo aho bundi yetariho bundi uriyaza kuriya gishangayo konka ubuzo butucine kugira ngo ndiyo ninyegesa abantu kandi ninye mwo uri kuzikora hatiya ni bubuzi buryaho sende zentebe ziri ha budget kugira ngo twine urukomoro kugira ngo ni miliyoni emwe ninga ni 50 entebe nkeje yiwarebe giye kigaramiro lento ambweno tukuza hansi yakakadeka mwe akubaza kubara ubwiro ukabara sente zo muti uko mwene bintu press yitukurabamo twaza hansi yawo kandi hatiya ntwantu yenda guma ngo tugume tujye mu kijungeeki turya hansi yezo kongo umuntu yatuyamba kaje entebe nkenyiza kuba miliyoni 5 no kutera mu ngalo tukamangoro ruhanga kandi hata yatwetaba nito mu misho turon tuza kufushanga ngo turyo mu njunu ngere kurebekaho ningo muntu yija yaja umwanya ni gugu ni ciyana wambwa mimi twarebire takuza kusibana aramuza aja ikintu ni cyeco cyaho ni ko tukore ibintu totyoya mbwe tukuja ngo nenkara kalire mitwaro nenga hi
hati ebei ni kwiri kubeyemerire etyo buli muntu ntumukolero okuyayisha mbwenu no barabe mbakora ebintu ebi bagira ngo abantu tubakatungire buhagizi bwingi bwo kugura ebintu byawe ebi kandi onagira ngo ekiti kikumara mu mani ahabo kuba natekateka kutunga akatareka ebintu ebi bwanyuma y'abantu baheza kubimanya ahabo kuba nagira ngo ebintu bakora n'ebintu birungi munonga kandi natekateka ngo akatare nkeja kwija ombwingi oyihireho titwine katale konka ko kwijiwe wa ekintu cyakushemeza washitwara hati iwe niwo ukora katali yakakukirebero wakuba n'ibintu biri unique tibiriho uri yakakukira kimushemeza ukaciyangahi ushanga waragira mutahi wawe nayisha akakitwara nondija ragiro ndijo niyo mfuni tukufuna mba customito nka tukagire ngo nambo hati twafuna ka chance hikubeje baruhanga mbweno haruko kore ibintu byo kashanga byanura hati ye cinshoreka ngo abantu nibinja baraturebe hati ya katalenja ntuza kufuna kinji kakuba ruhanga iki yakivura mbwenu ninke kivuro cyenyine amashemerwa gutwine nimiji munonga kushanga ngo ba customer ni toni baza kubandu batureba no kutukora process ebintu ahibiri kuraba ushanga umuntu wamugame mutware 5 yarebere enjere itantema mu biti naje ati bashisha makasende kanka bahako bane bakorashi nibahendeka okusinga kucishanga kiwire haje ati mbwenu kutemesha tai kushanga shiriyo kiwire nacho sendezo ni nyinji kunga yafuna chance kukireba aha hahuni toni tuza kuganyirwamo kugira ngo titukuza kuhendeka munonga aza kuza kuramuririza mbwenu wambye nemitware 2 na wareba jati bishunkareba program nanka niko kwa jati bana mwe mwiroko ruhanga na kasinji nitotero mungalo tushemererwa ekintu kitukora ito ntukore bintu birungi umuntu iwoli nkoko uri kwetaga ekintu kibonire ninga ekitariho ito ebintu bitukora tibiriho hati yangentebe ngeje nawo kuza heru to kujishanga yakubateriyo uyiro waji yango ukajitwale nabone bajirebero ko bakopaho ninga baja ngo gituma umwanya kananka hati antukoresha indwe kibonire kuja ngo liana yakireba eyizo mbana bunye gise yata kimukolire naza kubata chine nyona antachikuzi ningo mbana bundi kwegesa akachimukolera aho nata china ko batina handa harakorata haraciye abantu yesi ni bakora konke bakora ni baza kuba biri kushwana nebi konka etali yo quality na experience ekina amarumira image ninjetegereza nimanye kintu ekimere kuba nchikora kitiye kikiri kutegwa ranje tiye kindi kuki mwono kashanga ni nkore kintu nkiteka muri design oshanga ni wakira cyakora kita cyabonera ijyo ninshonga yo kushanga ngo ba customer ne bamanya ekintu kana nka no ciyo mwanya guti kubana na ekiyayihire yo ncyansigire nkirebe kaje ubane myaka 5 hati yangentebeje wajitwara nimanya ngo nensi nije ko hikiriho kaya nenda kuze yetahire yuni zagumira mpaka esha yona hoji mutabani wa wajishita iyo owajigura gistamaho no musika owajistamaho na wajistamira na wazaro mwana nondi jazara mwijukuru na mpaka yeguma harurengo nirurumwe itakuhinduka kare itakuhinduka mwene gumane nyirire kuko uri kumanye ibintu biti ikati harukura kuja usimanyiza kuba nitambura hansi simanye rye biha yune gumire maridadi akayire kayone kako Otiriyo noreba program ya Sente Tutura katumureho kacheko nkantugaruka utaragaho